Atomeria ni batariritie itumi na wega bwantu bara bakwenda gutonya ngugine ije ya kunja kumithomera na gutigira ni bakugwata kithomo kia batana kira gikwendeka kenda gwitithia na mbere ruteto bakiarekire mambura ja gwikira nthombe. Atomeria ndene ya cukuru imwe ya kuritana untububu Ntere Chigembe atomeria babane batariritie kinya itumi na wega bwa akristo gutigira ni bagwita kanisene kenda kugwata mauritani ja kiumurungu na jara Kabaguna. Dennis Mugendi na Rugonuru. Iri ntuku ya magana ja unjia wikirwa thombesia kithomo kia Biblia takio theology kanise ni Alive Gospel wa Ntobochio wandi ni akegu ya Ntobochio gishone kyo bunge kia Igembe South mwambithiri wa sukuru ya uritani mutumu wa Dennis Mwenda riwa kuri na bata atumiria beta ikuthoma kithomo kia maandiko ya Biblia ni kenda bagwata umenyo nkuruki ni tumbite kwenda twena graduation 10 rwario kali ntuku ya 10 en graduation chetu sababu ya kuthoma nembi twe pastors ne tuiche mweto ne Murungu wetana Murungu na wetana muntu ainye thano eti ne Murungu no buri kuritanwa ukamenya Murungu ro wetete ni ate akari kenda we mutumekera umetumekera njira kombe okumya Murungu kuba bengi bapusa mwitoke o Murungu baka pusa kithomo kia theology. For example kwa Bible kuwa ke igura Joana mbere ikeleza wakawanga you have the anointing, you don't need to be taught. Waburu kumera waandika mustarura ari Joana na no ari muritanuo kabera akibu imenyere na ritani borongo atu wantu bakathoma. So it is very good as pastors. Challenge itu ena choka Kenya kinya cha makanisa ni kwethira kinya tha mtu neti Murungu no tutumiria kwa mtu ateti no Murungu wetana lakini weti ndo buru komea kuthoma ndo buru kuelewa Bible basic cha Bible ukielewa Bible ukielewa atumiria ukielewa doctrines ni mbio mea kubwithio ketha weta ome Murungu. Bwana Yesu asifiwe. Mbonete kithomo kinene kia diploma ngucokeria mwathani nkatho muno nonto bora anditite kuma antu na ambikite na kamende nyekete nyekwa ningwikinyibo ya muno nonto kwi mantu tiraici mbere muno mantu ya gutumiria lakini mwanka thai ngona mantu yakabo muno kuchu gutumiru ku meaning to kutukuritana ko ndaritana mantu an diploma bungi agatumiria na kwira kirindi ikiende kanisa ya mwathani na kanisa na yote nkoro ya mtu tauria bamwe baishiragia kana kuga kanisa bambere Bible ibarabeti ni Murungu kuma mundune the called out one ibarabeti Murungu kuma mundune kanisa ni mwiro Kristo na mwirete chunji kimwe muntu mbagwa kanisa inkoro ekwa wetha kanisa inkoro eku untu no bwithe butebwa uma nuntu kanisa ni mwiro Kristo na mwire Bible ruatire mwire yato chunji kithumba thai for example mbolelia we menya no thio bwakwa utembiche zaiti nae no thio lakini to thio akende ndeni chunji bikebya bwa mwire kinyetha bitiye kene mtemea kuria ntenae tena bio kote mtu tena to mikanisene nura kwetha kwena changamoto. For example muromo yo kwaria munyoro te kwaria ai ngwira munyoro kurita muromo te tata ngwira mata kurita muromo te tata. So everyone is important in the church. Ni Murungu atuteithie tumanirie nontu kanisa yetherere antu type cho Dennis Mugendi weru weekendi kanisa ni Alive Gospel wa Ntobochio wandi ni akegu ya Ntobochio Igembe South County ya Meru.